Good morning, Idol. Good morning. Ito yun iti PCSO Lotto Resulteo. Idirabi, April 27, 2025. Para iti Ultra Lotto 658 winning combinations are number 19, number 8, number 17, number 55, number 28, and number 2. With a jackpot price of 49,500,000. Daksangga sa tawan ng abak. Super Lotto 649 winning combinations are number 39, number 7, number 8, number 14, number 35, number 30. With a jackpot price of 19,595,118. Daksangga sa taon ng abak. Para may titi PCSO STL. First draw di Kalman, 1837. Second draw, 38, 31. Last draw di Rabi, 234. Dito nga rin di PCSO STL Ken PCSO Lotto result tayo April 27, 9 p.m. Draw Kadwayo 99.5 IFM Lawag Shock ni Idol Shanti Papi Tata RMN.